Shubor nakaslem jong unongsan hima. Gilai Seng Naribhoi District, Bagantop Yakaseng Meghalaya People's Social Organization, Garibhoi Youth Organization, Barka Meghalaya People's United Front, Hak Arpun Riatrik Uyayong Arhajar Arpulai, Kilalet Banyakandu, but Ida Kador Kastio Mentri Katanat Boarding U80 Mandal, Halor Jingbam Bet Yikinta at Boarding, Lani Kalut Shedding Hapoka District Brokaway. Gilai Seng Habakran Shikilat Pathai Kuborling Bakador Kas Kabakila Pa, Gilapan Pa Bagajing at Boarding Haribhoi District, Kalong kabam yahap namar kamshum na don kajing penbet yaki kenta lani katnu kenta bat haganu kapor badiban outboarding shu kilong makani kajing outboarding kaba klem penbet por kakta bhai ki patba hagi babun ki liang jong kathem ribhoi khamta mi ki samla ki bapen khre ki jing puli habaya de bakani ki license kata ka RBYO MPUF bat ka MPSO ki ladawano menteri katanat boarding U80 mandal ban batha ikatanat sam boarding ban penmi da kajing pentep lani ka notice Habaya de bakarukam outboarding, lani igi kenta bat haganu kapor, ba outboarding Haribhoi District Borokaway, balada kim la banwang ka load shedding, gideban pinduna ya karukam plip light kha. Nakaliang menteri ula air ka jingmanjor, pot unsa shimkia halor kani ka benta. Ni hani iwan nakaliang ka JC, kat untuk kiseng MPSO, MPF bata RBYO. Kita nakaliang di Bangalam, dia ka jingwan segi batasi hani iwan banyak kenduk yai itu mandal badai Prime Minister niwan hone ngirkat nirai isu ke ba nagari bhai ba ka spang kan load shedding ba load shedding teng hapon ng po jingi stage ko ko jingi ka along ka jingbu jang load shedding ka along khampola bat kumju alor baki bu ka load shedding bat kumju alor jang load shedding ko ka jinglip night kalong ka ba nimla mon batai mo teng the fiwan sing boy pini I kumno ka jinglip night situ ko jingi de ngila shemnya kanela pun purpose na mensua bat kum ka headquarter du boy ka sa ino ben na kenya kata wei kaliang ba teng galai dia po no po kam ju biang testa kam biang dalor kadang kalau ciding plus segala gaji lai sini lagi kan yo tang akan tala ni lai kan ta saw kan tang yo sini kata tekanya kalau kai gaji kata iki pajak kantam kira sosial yang ka chambi boy bro boy tengi wan hong lim tasir bani kendu isar barang ba kan ni ga shuni rah iba nimpa ba nang ni smat kan ni long bumta na ka force ka po ba bunhi kadau mi yo beka kajing duna joki manpower bakunjur haga jinglong duna iki tiar kita ki equipment ki ba penkam dan komersial apo dari tam lupa jingi kitau ki babon tambah jadi keduk ingin tasmi ba besar ila yo kunsai nai ba kani ila yo khubar ba setelah iyo ba kani insimkia ba nani smart pe hidamai ba sesong meeting ba khot ye kini badai mata ya ke bapak ya kena institution ko jingi te kata hing lai yo bencari ba infrastruktur ba tunjur ila panpor na bayang ba por limla kemudian ke description bain ai por tik tak temalung anda la song ta meeting ada kondo ke raja ki meeting te isa penting ini te kane lihat sekretariat nak ji Sokhia nak liang jongka joint action committee jogi lai tli kisang ke bentuk dia ke RBYO MPUF pat ke MPSO tengi wan hang ni nak benta kene load shedding apok ke jong ka temri boy ke jungi namar kene ke jing ai ke load shedding kalong kepala lompat ada kata-kata kila ai ndu por njo beje janit hadu prabaje teng kapalat ke prabaje ro badet mangta pade load shedding kelas sedang dan lu khabai beje hadu ndre beje step te plus nta umde tang kata load shedding ke ba ki ai kumta men step pade pra khnai bejero kalai kathut kalebe kam jume testa pada mentu pada khnai beje sijrong galawan yang kecing ri laj hadu ar beje meski te kam dei su kata kru chiding ka ba kin ai da por andre lalong no bro ar sa kenta kata kecing ri laj apo jong tem ri boy kecing te girap da kecing Sokhia kam ta ma bangi perkhat iki khna iki popule ki kimi ki kapa ki ba penbiang iki khon ki ti lingba ka chet ka tiu men setiap ro kathut ba iki lese hapor bakil abu e khuja rice cooker mo ki penukam da galai teng galai kalip no kajala kawan teng kapor bikin istri no igi jandro kinam ta gikon ti lep no kalai kalong gajin thot amda gajuki ato kin penbiang gikon ne kila ikam ki jamla jong ne kalong gajin thot ka bakrau ba te kham tam pade ha ka ba men met ara kin ai ni lut cheding ka lu khat wi je run reu te kham tam tu kapor le ka ba kibreu le se kin abang banthia bandem ro te kum gini kibreu ki basim ka boro apreng jong gajin tu gajin them ka badang ha gini khindak sngi le i ba lingba ka de lut cheding ki ba sim ka bo bantu e kitar kitar na kino yang kisah mana kino ki cakap ke jukiro ki karkhana la ne kino ki cakap tray jung ki bro
kalau long penban ke ba ke wanra penban ya ke jing ai museum ni kinong tu lada kan ni lu seding lada kim pasang no te nak lang ku bagi lawan ban ni kendu ya une minister abul tehar mandal te bat nak lang ke jung la kular ba un simkya ni ke kam bat un le ro ke beron kam te bat nak lang ku jing license ro ngin ap ta kapor bat nginom so thai ro bat ke jing kwa ke jui hoi teng ai dau ba kadam kaduna ka teng ha ba lada kadap ko ro kalat ke lung kum ni lada kadap ko ro kalat ke lung kum ni den re ingin kuno eno lada ingin ong pada ba kita gino ilam ki bamsap ni corruption kalong bang kecing tak mat yong ha bang ini kuno iwe de nakaliang ke ji ngi gitu ya ka sarkar bat yo minister bade pe ya ka ne ka electricity bade ban chimkhian omaro re ne ka kam tam ha po thimri bhoi ke jingi ba lakumom no de ban lada umpala bandong ban weng ini lu ceding ru andre de ban penduna no ya ka ne ka lu ceding ban ba desu ba kan ni kalai ru kan chulip kha ba klem don put klem don su kata karukom ban chulip kalai de lese kisu ai dau ro pi teng lada ngin kumbang su om menta lada kan ni kalai ka thot ane ka du kalai ka jing nong sa ka sarkar namar ren pelip ya kalai nang ne ki transfer pada sewai ki pha sewai ya kalai de kalong ka jing nong ki entre ki tuk kisuk pada ki yam lada yang tahi boong ba yadur kita ki hati lane yadur ki masih yap ki plang lada kita ka government ka jungi lada ka sarkar ka jungi lada ka simkya ka de ka benta ka bolong dan benta duk usuk orang li ujuki ka umut ba kini kim desu kita ki ngilam lane ki kimi ki kapa ki ban pe ka jet bentre lada ban maki ki nong tu ki nong tim ki nong lilam ro ka jet bentre ko jungi de ne ka por ka ni ka message kan le ka sarkar MDA tu bat kan le ro sya minister bangilai keduk benta ba kira de ban step no ya kan ka kam dah kementakan ni ka electricity ke jingi pok jong ka temri boy ke jingi ke bangi lamat ya ke jing syak ban pen ke jing syak iben ke jing syak yurai ha ka pok ke cek bendre ko jingi de nang ni syakmat banduk mentakan ka janmet hi jong ka arpen trik ngiet ba nak kaliang jong komunisar bade pe ke ni un chim khia ke ni ka kam bat ba nak kaliang ka jingi ru nginom song thaj bat ni nai budin ru ni syakmat ha ka ni galanti ke ba haduk bangin la yo ya ke ni ka lai ka bati kena ha pok jong ni ka temri boy ke jingi ke tangi ka lai ngim nang ban patai mar le se kumtu kum bangala batai pi mene kalat kalip nyu beje men met bat kame pra beje teng kame pra beje ru kalip no kam kalat kamuan te bat nang ta pade kalat kalip yang khap beje hadun dreu den ta nang dreu beje mes step ru teng kalat kalip hi kanu me em tu te thara ha kisngi banyu like sau kenta thara kenta ha kisngi te da sau kenta CPO like kabilat pada kolong kum no te habade bakabilat pada kum tu mengalai keren hi bat abul tehar mandal mene ngalai keren hi kata namar ba kalai lada ngithang ngim thang ro ka fix charge ka don bai kamut bagi hapsiu bai tu de kata karau kan ngong ba lada ngi pen lada ki pelip laj makana ro lada kata ka bilai kan duna kan duna ke katu ka bil ka ba sing habat siu bai te kumba iwe ne memar ngi ro lada ban ne kar mene handai ba lada long ka bala pide ban persengek no ngi bil ro ban boy lada kan ne laj kan pat kena de tre ong bala kata te kata karau lai keren ya fix charge ro mene tiêu ông ấy ta rụng lại thì thế nên ta không phim lại cả một bà cái lên cái gì ông bà đi bật biang nó thì cái lại cầm đi bật lần chữ thốt để bây giờ bà ta fix chat luôn nên lần gì xin nhau thì không